warakoze kuri subscribe kuri Rwanda Inspiration 250. Ibi ni Bruno Rwanda rw'ejo. Nawe utarayikora nicyo gihe kiza ngo uyikore kugira ngo amakuru meza nk'amateka nk'aya ngaya bijye bikugeraho ku gihe. Nta gutindiye rero mu mpeshyi y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Igihugu kidafite inkombe ku nyanja cy'u Rwanda cyabaye ahantu habereye kimwe mu bikorwa by'ubwicanyi bukomeye cyane bwibasiye abantu benshi mu mateka yanditswe ku isi. Hagati ya 7 Mata kugeza ku ya 4 Nyakanga muri uwo mwaka, igihe kingana iminsi 100 gusa, abantu bari hagati ya miliyoni kurenzaho gatoya. Abenshi muri bo bari Abatutsi bishwe mu buryo bwateguwe neza cyane. Umuvuduko w'ubwicanyi wari uteye ubwoba, ni mu bihe bimwe bikomeye bibi isi yabarigeze kugira mu mateka yayo. Jenoside yicaga abantu benshi, hafaga abantu benshi ku munsi, hagapfa abantu benshi ku cyumweru, hagapfa abantu benshi ku kwezi. Nuko bitajya bivugwa, ariko bifite kuba binarenze ibyitwa Holocaust yakorewe Abayahudi. Ntabwo yakoreshejwe n'ingabo ziri kure zikoresha indege cyangwa imashini nini, yakozwe n'intoki z'abantu, imihoro, inkoni, imbunda n'uduhiri, mu ngo, mu mashuri, mu nsengero, ku misozi no mu bishanga. Jenoside yakorewe Abatutsi ntiyari impanuka y'uburakari bw'abaturage nk'uko bamwe mu bayipfobya babivuga. Yari igikorwa cyateguwe neza, gitegurwa n'ubugome, cyateguye imyaka myinshi n'amezi menshi mbere y'uko urwego abantu bayikozeho. Harimo abasirikare, abanyapolitike, abacuruzi, abanyamakuru n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bahuriraga ku ngengabitekerezo yiswe Hutu Power. Igihe cyarageze nyuma y'ihorwa y'indege ya Juvenal Habyarimana ku mugoroba ku tariki 6 z'ukwa 4 Mata, imashini y'urupfu yatangiye gukora cyane vuba. Ubu rero nkuzaniye inkuru isuzuma abantu 10 bateguye kandi bagira uruhare rukomeye mu gutegura, mu gutera inkunga, mu kubaka ndetse no gushishikariza abantu gukora jenoside. Baturukaga mu nzego zitandukanye, harimo abasirikare, abaminisitiri, abacuruzi, abanyamakuru n'abayobozi, ariko bahuriraga ku ntego imwe, ariyo kurimbura Umututsi. Ubu ngiye kukubwira aho bari. Bamwe muri bo barafunzwe burundu, abandi bamaze imyaka myinshi bahunga ubutabera mbere yo gufatwa, abandi barapfuye. Hari n'urujijo rw'amateka kugeza ubu n'amategeko kuri bamwe. Ndi Bruno Rwanda rw'ejo. Iyi ni Rwanda Inspiration 250. Mu 1973 Juvenal Habyarimana yafashe ubutegetsi. Mu myaka yakurikiyeho urugomo rwibasiye Abatutsi rukomeye. Muri 1990 ingabo za RPF zavuye mu buhungiro zitera u Rwanda, bituma abakomeye batangira kubona Abatutsi bose nk'abafatanyabikorwa b'umwanzi. Amasezerano ya Arusha muri 1993 yagombaga kurangiza intambara, ariko bari bafite ingengabitekerezo y'ivangura, bayabonye nk'ubugambanyi. Mbere ya jenoside urutonde rw'Abatutsi n'Abahutu batavuga rumwe nabo rwari rwarateguwe, intwaro zaratanzwe. RTL muri kinyamakuru Kangura byamaze urwego ruhagije. Muri make, nyuma y'uko indege ya Perezida Habyarimana iraswa, amasaha make cyane Toneste Bagosora mpereyeho yahise yigaragaza. Uyu mugabo yavutse ku 16 Kanama muri 1941, avukira Giciye mu cyahoze ari perefegitura ya Kibuye, uri mu ntara y'Uburengerazuba. Yaturukaga mu majyaruguru y'u Rwanda, aho yahuriye n'inkomoko y'uwari Perezida Juvenal Habyarimana. Ibi byamufasha cyane kuzamuka mu butegetsi. Yize seminari ntoya ya Kiliziya Gatolika, nyuma ajya mu gisirikare. Yazamutse buhoro buhoro mu ntera za gisirikare, cyane cyane kubera ubucuti yari afitanye na Perezida Habyarimana, ndetse yaragize n'uruhare mu ihirikwa ry'ubutegetsi muri 1973 ryamugejeje ku butegetsi. Yize amasomo ya gisirikare mu Rwanda no mu Burayi, maze mu ntangiriro y'imyaka za 90 abageze ku ipeti rya koloneli, aba n'umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'Ingabo, Cabinet Director, umwanya ukomeye cyane muri icyo gihe. Bagosora yari afite isano rikomeye n'abahezanguni b'ikiswe Hutu Power. Ubufatanye bwe na Agatha Kanziga, umugore wa Perezida Habyarimana, bwamwinjije mu itsinda ry'imbere ryitwaga Akazu. Itsinda ry'abakomeye ryari rishingiye ku mugore wa Perezida. Kuba Agatha Kanziga yari umubyeyi wabatijwe Godmother, byerekana neza ko yari hafi cyane y'ubutegetsi. Muri icyo gihe hari general wo muri Canada wari uhagarariye ingabo za Minwari mu Rwanda, yitwaga Romeo Dallaire. U Rwanda yagaragaje Bagosora nk'umuntu w'ingenzi cyane mu byabaye muri Mata 94. Mu biganiro by'amasezerano ya Arusha muri 1993, Bagosora bivuga ko yavuze ko agarutse Kigali gutegura imperuka, préparation d'apocalypse. Amagambo yaje kubihakana nyuma, ariko akomeza kumukurikirana mu mateka. Bagosora yabaye umusirikare mukuru wari ufite ububasha i Kigali mu masaha ya mbere y'akaga. Yagize uruhare rukomeye mu gutangiza ibikorwa by'ubwicanyi. Ijoro ryo ku wa 5 Shyira 7 Mata yateranyije abayobozi bakuru b'ingabo. Yanze ko Minisitiri w'Intebe Agatha Uwiringiyimana afata ubuyobozi. Nyuma y'amasaha make Minisitiri w'Intebe yishwe hamwe n'umugabo we. Mu minsi yakurikiyeho Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Joseph Kavaruganda yarishwe. Abanyapolitike nka Ferdinand, Frederic Nzamurambaho, Randwal Ndasingwa na Faustin Rucogoza barishwe. Abasirikare 10 b'Ababiligi barindaga Minisitiri w'Intebe barafashwe baricwa kandi Kigali.
ibi byose byari bigamije gutera ubwoba amahanga kugira ngo ingabo za Loni zive mu Rwanda. Nyuma rero Bagosora yahunze igihugu, aza gufatirwa muri Kameruni 1996, ajyanwa kuburanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR. Urubanza rwe rwatangiye muri 2002 rumara imyaka myinshi cyane. Yakomeje guhakana ibyaha byose, anavuga ko nta ruhare yagize muri jenoside. Kwa 18 Ukuboza muri 2008 yahamijwe ibyaha birimo jenoside, ubwicanyi, gufata ku ngufu n'itoteza, yakatiwe igifungo cya burundu. Urukiko rwemeje ko nubwo atigeze agaragaraho itegeko ritaziguye ryo kwica, yari afite ububasha bwo kubihagarika, ariko ntiyabikoze. Muri 2011 igihano cye cyaragabanyijwe cy'imyaka 35. Muri 2021 yasabye kurekurwa mbere y'igihe, arabyangirwa. Urukiko ruvuga ko atigeze agaragaza kwicuza cyangwa kwemera ibyaha. Theoneste Bagosora yapfuye ku 25 Nzeri 2021, apfira mu bitaro byo muri Mali aho yari afungiwe kuri Kolo Prison. Yapfuye afite imyaka 80. Yapfuye atigeze yemera uruhare rwe muri jenoside, atigeze asaba imbabazi, ndetse atageze agaragaza kwicuza. Uwavuga Bagosora ntabwo yavuga ngo yarangize. Reka twikomereze n'umwanya ukurikiyeho. Uyu mugabo yitwa Felicien Kabuga yavukiye ahagana mu 1933 mu gace ka Mukarange muri perefegitura ya Byumba muri mu majyaruguru y'u Rwanda. Yewe ntiyari umusirikare cyangwa umunyapolitike ku mwuga, ahubwo yari umucuruzi ukomeye cyane. Yari umwe mu bantu bakize kurusha abandi mu gihugu, yungutse amafaranga binyuze mu nganda z'icyayi, ubucuruzi bwo kwinjiza no kohereza ibintu hanze y'igihugu. Ubutunzi bwe bwamuhaye ijambo rikomeye ndetse bumugeza hafi cyane y'ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Kabuga yari afite isano ya hafi n'umuryango wa perezida kuko umukobwa we yashyingiwe umwe mu bahungu ba Habyarimana. Ibi byatumye aba umuntu wo mu muryango w'imbere ku butegetsi, bimuha inyungu mu kurinda ubutegetsi bwariho ndetse no gushyigikira umugambi wari bashyigikiye jenoside nyuma y'iyicwa rya perezida. Yagize uruhare rukomeye mu ishingwa rya RTRM, gutera inkunga y'iradiyo ndetse no guha n'intwaro interahamwe. RTRM muri radiyo yashinzwe muri 1993, iterwa inkunga cyane na Kabuga n'abandi baheza ngundi b'abahutu. Yabaye igikoresho gikomeye cyane cy'ikwirakwiza ry'urwango. Yatangazaga mu kinyarwanda cyoroshye, abaturage basanzwe bumvaga neza, igacuranga indirimbo zikundwa, ariko hagati yazo igashyiramo ubutumwa bushishikariza kwica abatutsi. Abanyamakuru ba RTRM batangazaga amazina y'abantu, aho bari, imodoka bakoresha ndetse n'aho bihishe. Abatutsi bagiranywe n'inyenzi cyangwa inzoka, kandi kabaho guhamagara abantu kubica ku mugaragaro. Abicanyi bo mu mutwe w'interahamwe bumvaga iyi radiyo bagendaga bayikurikirana, bakoresha nk'ibayobora aho bajya kwica abantu. Uyu Kabuga rero, nyuma y'uko ingabo za RPF zihagaritse jenoside yakorewe abatutsi muri Nyakanga 1994, Kabuga yahise ahunga igihugu. Muri 1997 hashyizweho impapuro zimuta muri yombi n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ICTR. Aba umwe mu bashakishwa cyane ku isi. Yamaze imyaka irenga 20 yishwa, bivuga ko yabaga cyane muri Kenya no mu Burayi, akoresha amafaranga menshi n'ibyangombwa by'ibinyoma kugira ngo adafatwa. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarashyizeho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ku muntu uzamufata, yakomeje gucika. Ku wa 15 Gicurasi muri 2020, Kabuga yafatiwe mu Bufaransa mu nkengero za Paris, aho yari atuye akoresha izina ry'impimbano. Ibi byafashwe nk'intsinzi ikomeye y'ubutabera mpuzamahanga. Ariko nanone urubanza rwe rwatangiye muri 2022 imbere y'urwego rwa IRMCT Irahe, ariko rwese rugaragaramo ikibazo gikomeye cyane. Abaganga basanze arwaye indwara ya dementia ikabije cyane, ituma adashobora gukurikira neza urubanza cyangwa kwiregura. 2023 urukiko rwemeje ko atagishoboye kuburana, maze urubanza rwe ruhagarikwa burundu. Nta mwanzuro uhamye wafashwe. Ibi byabaje cyane abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, bumva ko ubutabera butagezweho, kandi regana kuko ntabwo kwagezweho. Gusa gatoye hangaha, kugeza muri Mata 2026 tuvugana, Kabuga aracyafungiye mu kigo cya Loni Irahe, ariko nta cyemezo gifatika ko hazaza he kirafatwa. Indwara ye iragenda irushaho gukomera, kandi abaganga bavuga ko adashobora kongera kuba muzima mu buryo bwatuma burana. Hagati aho, umuryango w'abarokotse jenoside Ibuka uracyaharanira ko imitungo yigurishwa kugira ngo ibashe gutanga indishyi ku barokotse. Katwikomereze rero twebwe mu mateka y'ubutabera mpuzamahanga ku byaha bikomeye. Jean Kambanda afite umwanya wihariye kandi uteye ubwoba. Niwe wabaye umuyobozi wa guverinoma wa mbere ku isi wahamijwe ibyaha bya jenoside. Ni nayo muntu wa mbere wemeye icyaha cya jenoside mbere y'urukiko mpuzamahanga. Urubanza rwe rwashyizeho ihame rikomeye ko nta mwanya w'ubuyobozi, niyo waba uri hejuru gute, ushobora gushingira umuntu ku byaba bya jenoside. Uyu mugabo Jean Kambanda yavutse mu Kwakira kwa 55, ndavuga igihumbi kimwe magana cyenda 55, mu cyahoze ari perefegitura ya Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Yize ibijyanye n'imari n'ubukungu, akora mu mabanki, aza no kuzamuka mu ishyaka rya MRND ryari riyobowe na Juvenal Habyarimana. Nyuma y'iyicwa rya Habyarimana, Minisitiri w'Intebe wari uriho Agatha Uwiringiyimana yahise nawe yicwa. Kambanda yahise ashyirwa nk'umuyobozi wa guverinoma y'agateganyo n'abasirikare b'abahezanguni bayoboye na Theoneste Bagosora.
kugira ngo batange isura y'uko ari ubutegetsi bwa sivili. Yabaye minisitiri w'intebe kuva ku wa 8 Mata kugeza ku wa 17 Nyakanga. Igihe cyose cya jenoside yamaze, mu gihe yari minisitiri w'intebe Kambanda yayoboye guverinoma yari izi neza ubwicanyi, ariko aho kubuhagarika irabushyigikira bikomeye pe. Yarabeshyaga kubi. Yayoboye inama z'abaminisitiri zaganirwagaho uko abwicanyi buzakomeza. Yagiye mu ntara zitandukanye aho jenoside yakorwaga atanga amagambo ashishikariza kwica abatutsi no gushyigikira interahamwe. Abatangabuhamya bavuze ko yabwiye abayobozi b'inzego z'ibanze ko jenoside ari intambara ya nyuma, kandi ko nta mututsi n'umwe ugomba gusigara muzima. Yatanze intwaro n'amasasu mu turere nka Butare na Gitarama, azi neza ko bigiye gukoreshwa mu kwica abaturage. Muri Butare aho hari hakiri ubwirinzi buke ku batutsi, yashishikarije ko ubwicanyi bwuzuzwa. Nyuma gato umuyobozi wari ubatabara yarishwe asimbuzwa undi watangiye ubwicanyi bukomeye. Kambanda afite isano ya hafi na radio ya RTM, ashyigikira ku mugaragaro ubutumwa bwabo bwamamaza urwango. Dore uko yafashwe akanemera icyaha nyuma yo gutsindwa kw'ingabo za leta n'intsinzi ya RPF. Kambanda yahungiye i Nairobi muri Kenya, aza gufatwa ku wa 18 Nyakanga muri 1997, ajyanwa mu rukiko mpuzamahanga ICTR muri Arusha. Ku ya 1 Gicurasi 1998 yemeye ibyaha byose yashinjwaga: jenoside, umugambi wo gukora jenoside, gushishikariza kuyikora ku mugaragaro, gufatanya muri jenoside ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Yabaye umuntu wa mbere wemeye icyaha cya jenoside imbere y'urukiko mpuzamahanga. Yakatiwe igifungo cya burundu nubwo yemeye icyaha akanemera gufatanya n'ubushinjacyaha. Urukiko rwemeje ko uburemere bw'ibyaha bye biruta impamvu zamugabanyiriza igihano. Nyuma yaho yagerageje kwisubiraho ku byo yemeye, avuga ko atabisobanukiwe neza kandi ko yari igikoresho cy'abasirikare. Ariko ICTR yanzuye ko ibyo yemeye yabikoze ku bushake abizi neza. Mu 2006 yatanze ubuhamya bwo kuburanira Theoneste Bagosora, avuga ko ibintu bitandukanye n'ibyo yari yaravuze mbere. Ibintu byateje amakazi komeye mu rukiko. Kugeza ubu muri Mata 2026 Jean Kambanda afungiye muri Mali, aho afungiye igifungo cya burundu. Nta mahirwe afite yo gufungurwa pe, kandi akomeza kubaho nk'umuntu wahamijwe jenoside wemeye nyuma akarigeza kuyipfobya. Reka tuyiveho, reka twigeze kuri uyu mugabo bita Protais Mpiranya. Yari koloneli mu ngabo z'u Rwanda, akaba umuyobozi w'itsinda ry'abasirikare barindaga perezida, uwo bitaga VGP, garde présidentielle. Umutwe wari ufite imbaraga n'ubushobozi kurusha indi yose mu ngabo za leta, usanzwe wari ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu, ariko mu gihe cya jenoside wahindutse kimwe mu bikoresho bikomeye byakoreshejwe mu bwicanyi. Mu ntangiriro za jenoside muri 1994, garde présidentielle niyo yayoboye ibikorwa byo kwica abanyapolitiki n'abayobozi b'ingeri zitandukanye mu mujyi wa Kigali. Uyu mutwe wagize uruhare rukomeye mu bwicanyi bwakorewe abatutsi. Mpiranya akekwaho ko yari ahari kandi ko yayoboye bimwe mu bikorwa byari birimo ubwicanyi bukabije. Yayoboye iyicwa rya Gato Uwiringiyimana yari minisitiri w'intebe, iyicwa ry'abasirikare babiri bari bari kumurinda. Mu mwaka wa 2000 ICTR yamurezeho ibyaha bya jenoside, ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara. Bitandukanye n'abandi benshi bashakishwaga n'inkiko mpuzamahanga, Mpiranya yashoboye guhunga ubutabera imyaka irenga 10. Nyuma ya 1994 yahunze u Rwanda ajya mu bihugu bitandukanye, cyane cyane muri DRC ndetse na Zimbabwe. Nubwo yashakishwaga n'inzego mpuzamahanga, yakomeje kubura kugeza igihe amakuru yatangiye avuga ko yaba yarapfuye muri 2006. Bishoboka ko yapfiriye muri Zimbabwe. Nk'uko nawe bimeze, uyu ukurikiyeho yitwa Augustin Bizimana. Yari minisitiri w'ingabo z'u Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi 1994. Uwo mwanya wamushyiraga ku rwego rwo hejuru ku buyobozi bwa gisirikare, bityo akaba yari afite inshingano zikomeye ku ngabo zagize uruhare mu bwicanyi. Nk'umuyobozi wari minisitiri w'ingabo, Bizimana yari umwe mu bayobozi bakomeye ba guverinoma yakoze jenoside. Yagize uruhare mu gutanga no gukwirakwiza intwaro ku mitwe iterabwoba, guhuza ibikorwa by'ingabo za leta n'izo nyeshyamba mu bwicanyi, kwitabira inama zikomeye zategurwaga no kuganirwamo uburyo jenoside igomba gukorwa. Aregwa kandi kuba yaragize uruhare mu gutanga amabwiriza yo kwica abasirikare b'Ababiligi bari mu butumwa bw'amahoro no kubungabunga amahoro. Icyo cyemezo cyagize ingaruka zikomeye cyane, kuko cyatumye Ububiligi ndetse n'ibindi bihugu byinshi bikura ingabo zabyo mu Rwanda, bigasiga abaturage batagira uburinzi. Nyuma ya jenoside muri 1994, Bizimana yahungiye mu mahanga nk'abandi bayobozi benshi ba guverinoma yakoze jenoside. Yabaye impunzi ishakishwa imyaka myinshi n'ubutabera mpuzamahanga. Byaje kuvuga ko yapfuye mu gihugu cya Kongo ahagana mu mwaka 2000. Mu 2020 IRMCT yemeje burundu urupfu rwe nyuma yo kubona ibimenyetso bifatika birimo n'isuzuma rya ADN. Uyu mudamu yitwa Pauline Nyiramasuku. Ni umwe mu bagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, wihariye ku mpamvu imwe ikomeye. Yari umugore. Mu gihe bakoze jenoside benshi bari abagabo, Nyiramasuku yabaye umugore wa mbere wahamijwe icyaha cya jenoside n'urukiko mpuzamahanga rwakiriweho u Rwanda ICTR, ndetse aba n'uwa mbere wahamijwe gufata ku ngufu nk'icyaha kibasiye inyokomuntu.
uyu yavutse muri Mata 1946 ahitwa Indora mu cyahoze ari perefegitura ya Butare. Avuka mu muryango ukennye cyane, yize ibijyanye n'imibereho myiza yitwa social work. Aza gushaka umugabo witwa Arsène Ntahobaye. Aha niho hari akajagari mu mazina kuko Arsène ari umuhungu we. Yabaye inshuti n'uwitwa Agatha Kanziga kuva bakiri abana. Uyu yari umugore wa perezida, murabyumva. Byamufashije kuzamuka mu nzego z'ubutegetsi. Muri 1992 yagizwe minisitiri ushinzwe imibereho myiza y'umuryango w'iterambere ry'abagore. Igitangaje kandi kinababaje ni uko uwo mwanya wo kurengera abagore ari wo yagize uruhare mu byaha bukomeye byakorewe cyane cyane abagore. Mu ntangiriro za jenoside, Nyiramasuhuko yoherejwe i Butare aho ubwicanyi bwari butaratangira, cyane kubera ubuyobozi bwari burangajwe imbere na Guverineri Jean Baptiste Habyarimana. Yahawe inshingano zo gutuma jenoside itangira no gukwirakwira muri ako gace. Igihe uwo muyobozi yanze gushyigikira ubwicanyi bwe, yaje kwicwa asimbuzwa abayobozi bashyigikiye jenoside. Nyiramasuhuko yahamagaje interahamwe zivuye i Kigali, harimo n'izari ziyobowe n'umuhungu we Arsène Shalom Ntahobaye. Ku 25 Mata 1994, Abatutsi benshi bari bahungiye kuri stade i Butare aho Croix Rouge yabagaburiraga byaje kuba umutego. Interahamwe zaguzwe stade, abantu barafashwe ku ngufu baricwa mu buryo bw'ubugome bukabije. Imirambo iratwikwa. Abatanga ubuhamya babwiye STR ko Nyiramasuhuko yashishikarizaga abasirikare n'interahamwe gufata ku ngufu abagore mbere yo kubica. Ari naho bivugwa ko yategetse abagore bakitwa bakoresheje lisanse z'imodoka. Gufata ku ngufu byakoreshejwe nk'intwaro ya jenoside hagamijwe gusenya umuryango w'Abatutsi no kuwusenya burundu. Muri 1999 yashyikirijwe STR. Urubanza rwe rwabaye rumwe mu manza ndende kandi zikomeye ruzwi nka Butare Trial. Rwamaze imyaka 10. Yahamijwe ibyaha birimo jenoside, gufata ku ngufu n'icyaha kibasinya ku muntu, gushishikariza abantu jenoside. Yanyicariye katiwe igifungo cya burundu, ariko nyuma ku bujurire ahabwa igihano cy'imyaka 47. Naho umuhungu we Arsène Shalom Ntahobaye we yakatiwe igifungo cya burundu. Nyuma yaho mukazana we Beatrice Munyenyezi yoherejwe mu Rwanda avuye muri Amerika, maze muri 2024 naho akatirwa igifungo cya burundu n'urukiko rwa Huye kubera uruhare rwe muri jenoside. Kugeza ubu Paul Nyiramasuhuko afungiye muri Senegal aho afungiye igihano cy'imyaka 47. Niwe mugore umwe mu bagize uruhare rukomeye muri jenoside wagejejwe imbere y'ubutabera mpuzamahanga. Undi yitwa Jean Paul Akayesu. Yari umusirikare mukuru, yari minisitiri cyangwa umunyamakuru ukomeye. Yari umwarimu wahindutse burugumesitiri. Twamugereranya na meya w'iki gihe. Yari umuyobozi wa komine Taba mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama. Nyamara urubanza rwe ni rumwe mu zafashe umwanya ukomeye cyane mu mateka y'ubutabera mpuzamahanga. Yavutse muri 1993, yubaka ubuzima bwe binyuze mu burezi n'akazi k'ubuyobozi bw'ibanze. Muri Mata 1994 yarazwi nk'umuntu ushyira mu gaciro, ndetse hari amutanga buhamya bavuze ko mu ntangiriro za jenoside yagerageje kurinda Abatutsi mu gace ke. Bavuga ko kugeza hagati muri Mata 1994 yari akigerageza guhagarika ubwicanyi. Yaje guhinduka rero. Ku wa 18 Mata 1994, nyuma yo kwitabira inama yabereye Gitarama, yitabiriye abayobozi bakuru ba guverinoma harimo na Jean Kambanda, yagarutse Taba yahindutse burundu. Yatangiye gutegeka ubwicanyi, yifashishije abapolisi ba komine mu bwicanyi, yagize uruhare mu gutuma hapfa abantu benshi, hafatwa no ku ngufu abagore. Ibiro bya komine Taba byahindutse ahantu h'akaga. Abagore n'abakobwa b'Abatutsi bahahungiye bafatwaga ku ngufu kenshi. Byakorwa mu maso y'abayobozi n'abapolisi. Akayesu bizeraga mbere ntiyabihagaritse, ahubwo yarabishyigikiye mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Yanagaragaje ko Abatutsi ku mihanda abereka interahamwe zagombaga kubica, kandi abashakitse ubuhungiro yaboherezaga mu maboko y'abicanyi. Akayesu yafatiwe muri Zambia muri 1995, ajyanwa mu rukiko mpuzamahanga STR. Ku wa 2 Nzeri 1998 yahamijwe jenoside, gushishikariza abantu jenoside ku mugaragaro, ibyaha byibasiye inyokomuntu, kwica, iyicarubozo, gufata ku ngufu n'ibindi. Yakatiwe igifungo cya burundu. Urubanza rwa Akayesu rwazanye impinduka ebyiri zikomeye cyane. Jenoside bwa mbere ihamwe n'urukiko mpuzamahanga, nibwo bwa mbere mu mateka urukiko mpuzamahanga rwahamije umuntu icyaha cya jenoside. Urukiko rwemeje ko gufata ku ngufu bishobora kuba igikorwa cya jenoside iyo bikozwe hagamijwe kurimbura itsinda runaka. Kugeza ubu Jean Paul Akayesu afungiye muri Mali, aho ari gukora igihano cye cya burundu. Nubwo atazwi cyane mu bantu benshi, urubanza rwe ni ingenzi cyane mu mateka y'ubutabera ku isi, kandi amahame rwashyizeho aracyarinda abarokotse n'ihohoterwa n'ibyaha by'indengakamere kugeza uyu munsi. Uyu tugezeho yitwa Ngeze Hassan. Yavutse muri 1961, avukira i Gisenyi. Yakuriye mu mwuga w'itangazamakuru. Muri 1990 yashinze ikinyamakuru cyiswe Kangura. Ijambo risobanura nko gukangura abandi. Icyo kinyamakuru cyaje kuba kimwe mu binyamakuru by'ingenzi biteye ubwoba mu mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ku buyobozi bwa Ngeze Hassan, Kangura yagize isohoranyandiko zishimangiye ingengabitekerezo y'ivangura moko rya Hutu Power. Mu Kuboza muri 1990 yasohoye inyandiko izwi cyane, Amategeko 10 y'Abahutu.
Iyi nyandiko yategekaga abahutu kudashaka n'abatutsi, yabasabaga kudakorana n'ubucuruzi n'abatutsi, yavuga ko abatutsi ari abanyabinyoma no kwihesha ubutegetsi. Yashishikariza abahutu gukwirakwiza iyo ngengabitekerezo hose. Kangura kandi yasohoraga amashusho, inkuru n'inyandiko byateshaga agaciro abatutsi, bikagaragaza nk'umwanzi ugomba kurimburwa. Hari n'abantu bitwaga mu mazina bagashyirwa mu rutonde rw'abanzi, bamwe muri bo baza kwica. Hassan Nigeze yafatiwe muri Kameruni 1997 ajyanwa imbere y'urukiko mpuzamahanga ICTR. Urubanza rwe rwiswe Media Case kubera ko rwibanze ku nshingano z'itangazamakuru mu gushishikariza jenoside. Yaburanishijwe hamwe na Ferdinand Nahimana na Jean Bosco Barayagwiza. Urukiko rwagomba gusubiza ikibazo gikomeye: ni ryari itangazamakuru rihinduka igikoresho cy'ubwicanyi? ICTR yasanze Ngeze yarashishikarije ku mugaragaro jenoside binyuze mu nyandiko za Kangura, yafashije mu gukwirakwiza urwango mu ntara ya Gisenyi, yagize uruhare mu byaha byibasiye inyokomuntu. Yakatiwe igifungo cya burundu, ariko nyuma mu bujuje muri na 7 igihano cye kiragabanywa kigera ku myaka 35. Kugeza muri Mata, Ngeze Hassan akomeje gufungirwa muri Mali arangiza igihano cye yakatiwe. Uyu yitwa Aloys Ntabakuze, yari majoro mu ngabo z'u Rwanda, akaba ari umuyobozi w'itsinda ry'intore ryitwaga Parakomanda Battalion cyakoraga i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Uyu mutwe wari umwe yatojwe neza kurusha indi, ufite ubushobozi bwo gukora ibikorwa byihuse kandi bikomeye bya gisirikare. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, uyu mutwe ntiwigeze ukoreshwa mu ntambara zisanzwe, ahubwo wakoreshejwe mu bwicanyi bwibasiye abasivili b'abatutsi. Mu bikorwa bikomeye bikurikiranwa mu buryo bweruye, kuri 11 Mata 1994 Nyanza ya Kicukiro, abatutsi ibihumbi bari bahungiye ku musozi wa Nyanza barishwe mu buryo bwa kinyamaswa. Abasirikare b'abaparakomando bayobowe na Ntakabuze bakoranye n'iterabwoba bakikiza abantu bose aho bari bahungiye. Hafi ya 15 Mata ku ishuri rya Isayi Busogo, abasirikare bageze aho abatutsi bari bahungiye, bagota aho hantu bakica abantu bose nta kurobanura. Abatangabuhamya bavuze ko abasirikare bageraga ahantu hari abantu benshi, bagahita bagota aho hantu bakica buri wese wabaga ahari. Aloys Ntakabuze yafatiwe muri Kenya muri 1997 ajyanwa imbere y'urukiko mpuzamahanga ICTR mu rubanza ruzwi nka military, rwaburanishaga abayobozi bakuru b'ingabo baragize uruhare muri jenoside, hamwe na Theoneste Bagosora n'abandi basirikare bakuru. Mu mizo ya mbere yahamijwe ibyaha bikomeye, akatirwa igifungo cya burundu. Nyuma mu bujurire bumwe mu byaha byateshejwe agaciro, ariko icyaha cya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byemezwa, igihano kigabanywa kugera ku myaka 35. Kugeza ubu Aloys Ntakabuze akomeje gufungirwa arangiza igihano cye cy'imyaka 35. Turasoreza kuri Fulgence Kayishema. Uyu yari inspector wa polisi mu gace ka Kavumu muri perefegitura ya Kivuye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ntiyari umuyobozi ukomeye mu rwego rw'igihugu, ariko afite uruhare rukomeye mu byaha bikomeye byabaye muri jenoside. Muri Mata 1994 ibihumbi by'abatutsi bahungiye muri Kiliziya ya Nyange, bibwira ko insengero ari ahantu bagomba kubarinda, ariko haje kwibasirwa bikomeye bigizwe n'uruhare n'uyu mugabo. Kayishema akekwaho gutegura no kuyobora igitero kuri Kiliziya. Kiliziya yarasenywe bakoresheje imashini zisenya n'inkongi y'umuriro. Abantu bari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 4 bari bahungiyeyo barishwe. Abagerageje guhunga bicwaga n'intera hamwe n'abandi bari hanze. Iki gitero cyasenye igitekerezo cy'uko insengero zishobora kuba ubuhungiro, bigaragaza ko aho hantu hari hatari umutekano ku batutsi. Fulgence Kayishema yashinjwe n'urukiko mpuzamahanga ICTR muri 2001 byaha birimo jenoside, kugambana, gukora jenoside, gufasha no gufatanya n'abicanyi ndengakamere. Nyuma ya 1994 Kayishema yaburiwe irengero imyaka irenga 20. Yavugwaga muri DRC, bimaze kuboneka muri Afurika y'Epfo. Yabaga yakoresha amazina y'ibihimbano n'impapuro mpimbano. Yabaga nk'umuturage usanzwe mu gace ka Paris hafi ya Cape Town. Kwa 24 Gicurasi 2023 yafatiwe muri Afurika y'Epfo mu gikorwa cyahuriweho n'inzego z'ubutabera mpuzamahanga n'inzego za Afurika y'Epfo. Ibi byari bigaragaza ko iherezo ry'imyaka 29 yo guhunga ubutabera rishyizweho iherezo kuri Fulgence. Nyuma yo gufatwa, ikibazo cyabaye koherezwa mu rukiko rwa IRMCT. Impaka z'ububasha n'uburenganzira bwo kuburanishwa, ibiganiro ku kuba yakoherezwa kuburanira mu Rwanda cyangwa Arusha. Kugeza magingo aya ngaya urubanza rwe rukomeje kuba mu nzira z'ubucamanza, kuko hashyira impaka za appeal zerekana ko azaburanishwa. Nkindi Bruno Rwanda rw'ejo. Dukomeze twibuke twiyubaka. Ni Rwanda Inspiration 250. Kora subscribe ku yandi makuru n'amateka nk'aya ngaya.